Reka mbasuhuze nanone mwebwe mukunda inkuru mpamo TV, twizere ko mumeze neza cyane rwose kandi aho muri hirya no hino hatandukanye mukomeje kugira ibihe byiza. Twihuta cyane tuje amakuru agezweho yihuta atugezeho natwe tuba tugomba kubagezaho mu bambere rwose mukayumva hano nta handi murayumva. Nitwa Isaac Neza, reka twinjire muri aya makuru. Hari amakuru avuga ko ibintu byabaye bibi cyane mu gihugu cy'u Burundi nyuma yuko ku munsi w'ejo cyangwa se mu ijoro ryakeye hemejwe amakuru yuko uwitwa General Baratuza ahinduwe mu gisirikare cyangwa se avanywe mu nshingano ku mugaragaro agasimbuzwa undi. Nza kukubwira uwo ari we mu kanya gato cyane kuko ubu ngubu bya bidasubirwaho nubwo amaze iminsi yirukanwe, hari hataremezwa umusimbura mu buyobozi cyangwa se mu buvugizi bw'igisirikare cy'u Burundi. Uyu nguyu akaba yitwa General Baratuza Gaspard yamaze gusimburwa, ariko icyo ntabwo ari cyo gitangaje, ahubwo ibyakurikiyeho cyangwa se amagambo akomeje kuba menshi niyo akomeje guteza impaka cyane hariya i Bujumbura. Biteye bite? Turaza kuhagaruka turebe uko ibintu byifashe, kuko bije nyuma yuko n'ubundi hari umwuka mubi uri kuvugwa hagati y'abajenerali cyangwa se abasirikare bakuru mu Burundi, hagati yabo na Perezida Evariste Ndayishimiye umaze iminsi atowe ngo azahagararire ishyaka rye CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe umwaka utaha 2027. Hari imirwano ikomeye cyane, nza kukubwira uko bimeze mu bice bya za Minembwe. Urugamba rwabaye urugamba cyangwa se rwabaye imberenge. Ejo nakubwiraga ko ibintu byifashe, operation ziri gukorwa na M23, ariko kandi n'ibitero bikomeye cyane biri kugabwa n'igisirikare cya leta ya FARDC, ndetse babigaba nyine kuri M23 na Twirwaneho. Ejo hari ahaberaga imirwano za Gakenke na Mikenke, nakubwiraga uko bimeze, habuze usunika undi hagati ya M23 n'igisirikare cya leta FARDC. Ubu rero hari byazindutse biba rwose, ninkubwira ngo ntago byoroshye na gatoya, ntago byoroshye na gato, yani twazabijabo ntago byoroshye na gato aho ngaho rwose, aho amakuru agaragaza ko ingabo za leta zakamejeje guturuka ahitwa Mboko. Ndaje nkubwira amakuru yuko ibintu bimeze ahitwa Rugezi, hose ndakubwira uko amakuru ahagaze. Hari amagambo akomeye cyane yamaze gutangazwa na Bertrand Bisimwa, ni umuyobozi wa M23 akaba ndetse n'uwungirije muri AFC M23 muri rusange, kuko nyine marizi uko byagenda kose nubwo hari ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23, haba hari na M23 ukwayo burya mu buryo buziguye. Nukuvuga ko rero uyo M23 nyirizina burya iyoborwa na Bertrand Bisimwa, mu gihe AFC iyoborwa na Colonel Nanga akaba yungirijwe na Bertrand Bisimwa. Bertrand Bisimwa mu magambo akomeye cyane, ndetse ubona ko ashobora guhindura ibintu. Ndaza kukubwira ibyo yatangajwe kuri leta ya Kinshasa, ndetse n'uburyo ibyo yatangaje bishobora guhindura isura y'urugamba ruri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twihuta cyane, umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nawo wakamejeje, ndakubwira uko ibintu bimeze. Tubahaye ikaze mu kigo Infinity Tech Solution, ndi twagize Albert. Mu kigo cya Infinity Tech Solution tubafitiye systeme nyinshi cyane zitandukanye. Uyu munsi wa none product ngiye kubabwira ni product nziza cyane tubafitiye, imaze guhindura ubuzima bwa business nyinshi cyane ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda. Ndagira ngo mbwire abantu bose bakora business zigendanye n'amabare, restaurant, ama coffee shop, ama hoteli, inganda, abo ngabo bose twabazaniye solution. Iyi system igendera n'ubundi ku bintu bigendanye na internal security control, ubwo igendera kuri role and permission nk'umuboss cyangwa se ndi manager, aho mpita mbona imibare ku munsi y'amafaranga, nkabona uko bimeze, nkabona amatoto orders, nkabona expense, nkabona profit yanjye ntiriwe ntambakambira mu bintu byo gushaka ibintu bigendanye n'ibitabo. Niba uri nk'umuseriveri ugomba kuza ahangaha ukabona menu yawe, ukaba wakora, ukaba watanga amaoda, ukaba wareba ibintu byose wakoze, ibyarangiye, bitararangira. Niba dushaka nka raporo yo guhera ku itariki nini kugera kuri iyi nini, za expense report turazibona, profit and loss account turazibona, za income statement. Niba uzi yuko umunsi ku munsi wirwa udiringana n'ibintu bigendanye na inventory management, biri gutaka ibihombo, biri gutaka abantu baguhombya, iki ni igisubizo rero twazanye kuri market. Mu Rwanda dufite abakiriya batari bakeya nkuko nemaze kubivuga bari gukoresha iyi system. Rero ikindi tuza kuganiraho nibigendanye ni byatangajwe by'amasezerano y'agahenge cyangwa se guhererekanya imfungwa z'intambara hagati ya AFC ndetse na leta Kinshasa. Iminsi irirenze, iminsi rwose imaze kuba 10 kugeza ubu nta kirakorwa. Impamvu ni iyihe? Biraza kugenda gute? Byose turaje tubigarukeho. Reka twinjire muri aya makuru ku buryo burambuye. Mbere yuko tujya ku mirimbuko cyangwa se ku mirwano ikomeye cyane iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo,
hagati ya AFC M23 n'igisirikare cya leta FARDC n'abambari bacyo Wazalendo FDLR FDNB n'abandi batandukanye bafatanya mu kurwanya M23. nkubwira uko urugamba rwanahindutse, reka tubanze tujye i Bujumbura. I Bujumbura burya hashize ibyumweru bibiri hari icyuka kibi cyane muri politike no mu gisirikare, ku buryo n'abavuga ko Ndayishimiye amaze iminsi arara adasinziriye bitewe n'igitutu kimuriho cyangwa se amagambo akomeje kugenda yumva hirya no hino bigendanye no kuba hari abajenerali bahagurutse, bamwe bagakeka ko abashaka kumugandagura cyangwa se kumuhirika ku butegetsi. Ibyo bikaba bivugwamo na General Prime Niyongabo, akaba ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi FDNB. Byatangiye kuvugwa cyane muri iyi minsi ubwo yatangiye kugenda ahindagura abayobozi mu gisirikare, cyane cyane nyuma y'isanganya cyangwa se ibyabaye mu kigo cya gisirikare cya Kabaze. No kuvuga ngo n'ububiko bw'intwaro bwahiye bugakongoka bugateza impaka ndende kugeza n'isaha hakomeza kugenda hasohoka inkuru za hato na hato, kuko byakomeje kugenda bivuga ngo ni ibitero byahagabwe, abandi bati ni umuriro w'amashanyarazi nk'uko byatangajwe na General Baratuza wanirukamwe ejo bundi na Ndayishimiye ndetse akaba yamaze gusimbuzwa. Ubu rero amagambo yabaye menshi cyane. Impamvu yabaye menshi cyane ni iyihe? Nuko mu ijoro ryakeye rwose twagiye tubona inkuru itunguranye yuko ibintu byahindutse mu gisirikare. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi akaba ari General Brigadier General Baratuza Gaspard yahinduwe ku mugaragaro. Yaramaze iminsi yirukanwe mu nshingano cyangwa se abogojwe mu mabanga, nk'uko mu Burundi bavuga nyine ko iyo umuntu yirukanwe ari ukubogozwa mu mabanga. Uyu rero akaba ari General Baratuza, ubu yamaze gusimbuzwa. Yasimbujwe uwitwa Goldier Kazindo. Uyu mugabo rwose mbona batari kugaragaza ipeti, sinzi niba atari umusirikare, baravuga ko ari Goldier Kazindo niwe wasimbuye General Baratuza. Ntawuzi ngo ubu nguyu Baratuza agiye kujya mu biki. Rero iri simbuzwa rikaba ribaye nyuma y'uko rwose Baratuza aramaze iminsi yirukanwe na Perezida Evariste Ndayishimiye Neva, aho rwose kugeza ubu ngubu n'iyi saha na magingo aya mabwira iyi nkuru hataratangazwa ku mugaragaro icyatumye Ndayishimiye yirukana Baratuza mu nshingano. Ariko hakaba bavuga ko umugenda Ndayishimiye mu minsi ishize atangazaga ko ibyabereye muri Kabaze hariya muri zone ya Musaga mu bigendanye n'ububiko bw'intwaro bwahiye bugakongoka, mu gihe atangazaga yuko bitatiwe n'umuriro w'amashanyarazi nk'uko byatangajwe na General Baratuza. Ngo nyuma yaho General Baratuza yikomye cyane Ndayishimiye ndetse atangaza ko atari umugabo uhamye mu byo avuga, kandi ko ari umuntu ushobora gutaba igihugu cyangwa se gutanga igihugu niba ashobora kwifata akavuguruza ibyatangajwe n'umuvugizi w'igisirikare. Nyamara azi neza yuko ibyatangajwe nawe hari aho byemerejwe kandi byabanje kugibwaho inama. Rero byafashwe na Ndayishimiye nkaho ari agasuzuguro gakomeye cyane, bituma rero bamwe bakeka ko biri mu byaratumye yirukana nabi cyane uyu mugabo witwa General Baratuza Gaspard. Bamwe bafataga nk'umugabo rwose ufite uburyo avugira cyane politike y'u Burundi ndetse n'igisirikare by'umwihariko. Hanyuma andi makuru rwose agaragaza ko twirukiye cyangwa se tunyarukiye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru agaragaza ko imirwano yongeye kuba imirwano. Ejo nabwiraga ibyaberaga ahitwa Igakenke ndetse na Mikenke, cya gice FARDC iri gukubita urutoki ku rundi ishakisha aho ngaho kugira ngo berekeze Minembwe. N'ubundi ntabwo ibitero biri gukuraho. Ejo habaye urugamba rw'umuriro. M23 yasubije ibitero bya leta by'ingabo za leta na coalition mu buryo butari biyoroheye na gatoya, ndetse nk'uko bisanzwe bigenda mu mirwano imaze iminsi nk'ibyumweru bibiri iba. Ubundi M23 yari isanzwe rwose ikubita nabi cyane ingabo za leta ku buryo hagwaga abasirikare batari munsi y'icumi umunsi ku munsi, uko imirwano yagendaga iba mu bice bya za Mikenke, za Karongi, za Karingi, za Gakenke, za Mikenke, za Bidega aho ngaho muri groupement ya Bijombo ndetse no mu bice bigiye bitandukanye aho ngaho kwa Murima n'ahandi hose hagendaga guhagwa abo muri coalition benshi cyane cyane biganjemo Wazalendo ndetse na FDN n'igisirikare cy'u Burundi muri rusange. Ariko uyu ku mirwano wabaye ku munsi w'ejo kugeza mu cyera rw'ejo rwose byari bikomeye cyane kugira ngo haboneke usunika undi, ariko kandi M23 yaje kubasubiza inyuma mu buryo butari buyoroheye. Ubu rero hari amakuru agaragaza ko nubwo byagenze bityo FARDC mu buryo bwihuse cyane yasitegura indi mirwano cyangwa se indi operation. Bateguye ibitero baturutse ahitwa Mboko, baza kugaba ibitero rwose mu bice bitandukanye bya hariya za Mikenke na Gakenke. Ariko kandi mu nzira ndende barimo baturuka aho ngaho za Mboko baje rwose kugera mu bice bya za Rugezi
baje kugera za Rugezi, aho ngaho rwose M23 ikaba yahise ibatega igico bagwa muri ambushi. Bamaze kugwa muri ambushi bitandukanye ko bisanzwe bigenda, murabizi ko mu minsi ishize nk'icyumweru gishize M23 teze ambushi ahitwa za Mitamba, aho ngaho hagwa abasirikari benshi cyane bo mu ihuriro rya cyangwa se muri coalition ya FARDC, ariko iki gico yateze noneho ntabwo cyabashije kugwamo abasirikare cyangwa se coalition ya FARDC, ahubwo uko byagenze nta kundi hayisabaho gusakirana cyangwa se kurasana bikomeye cyane. N'ubu ngubu mbabwira iyi nkuru mwabantu mwe, umuriro ukomeje kugenda waka hagati ya M23 bafatanyije na Twirwaneho rwose barwana n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Ntabwo byoroshye na gatoya, ahitwa za Rugezi ubu ngubu tuvugana rwose birakomeye cyane. M23 ikomeje kugenda ihangana n'ibitero bikomeye cyane bya FARDC. Ntabwo rwose nta uramenya ngo birarangira gute, nta uramenya ngo ni bande bari kuhagwa ku ruhe ruhande, imibare ingana gute, ntabwo turamenya resulta cyangwa se matokeo. Turaza kubabwira uko ibintu byifashe nyuma yuko FARDC rwose ikomeje kugenda ihangana cyane na M23 iri gushakisha hasi hejuru ahitwa Mikenke, igafata ahangaha Rugezi kugira ngo ibi bibahe inzira nziza yo kuba bakisubiza cyangwa se baje gufata Minembwe, kuko mu gihe cyose batafata ha Rugezi, mu gihe batafata Mikenke ahangaha kugira ngo babe bajya gufata Minembwe byababera ihurizo rikomeye cyane, kandi mu gihe batahafata nabwo byaba ari urugamba rukomeye cyane, kuko rwose ntacyo baba bari gukora, baba bari kuruhira ubusa. Kuko M23 nayo iri kurwana hasi hejuru gupfa no gukira kugira ngo babe batafata bino bice byahangaha nyine za Rugezi n'ahandi hatandukanye, n'ibindi bitandukanye, kuko nta nubwo ari hano Gakenke gusa Mikenke bashaka, hariho n'ibindi bice bihegereye bashaka kuba bafata kugira ngo bibahe inzira yo kwerekeza Minembwe, bityo barebe ko bakirukana M23 muri Kivu y'Amajyepfo. Ariko kandi hashize n'iminsi havugwamo umugambi wo gushaka gutera u Rwanda, kuko havugwamo za P5 za Kayumba Nyamwasa, hakavugwamo FDLR ya ba General Rumuri na ba Omega, hakavugwamo imitwe igiye itandukanye, hakavugwamo za Gumino za Colonel Nyamusaraba, hakavugwamo imitwe rwose Wazalendo irimo abantu benshi rwose, bayakutumba bashimurayi n'abandi batandukanye bahaduye n'abandi benshi cyane. Aha rero rwose imirwano ikaba ikomeje kuzamo urusobe cyane, kuko nubwo habaye inama zikomeye cyane zihuza iyi coalition ya FARDC, hakagurwa ibirwanisho, hakaba imyitozo yabereye mu Burundi mu ishyamba rya Kibira, hakaba inama zaberaga i Bujumbura, hakaba izaberaga Makobora, izaberaga Uvira. Byose ntabwo biri kugira icyo bitanga ku rugamba, kuko M23 na Twirwaneho bakomeje kugenda bakora ibintu bikomeye cyane biri gutungura isi. Hanyuma rero tujyanisha n'amagambo akomeye cyane Bertrand Bisimwa yatangarije abaturage rwose, avuga ko ibiri gukorwa na leta ya Kinshasa ari ibintu bikomeje kugenda bihangayikisha cyane abaturage bo mu bice byo mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo muri iyi minsi. Akavuga ko kandi atari bijyanye no kwica abaturage gusa leta ya Kinshasa iri gukora, ahubwo hariho n'ibijyanye no kwiyegwizaho imitungo, nk'ibijyanye no gucukura cyangwa se gusahura mu buye agaciro biri gukorwa na Kisekedi n'abambari be, ni ukuvuga ibihugu bikomakomeye hirya no hino ku isi. Rero agatangaza ko rwose ibi ngibi ari ibintu bitari ibyo kwihanganira. Yabwiraga abaturage ati rwose ati ubundi ntabwo byumvikana ukuntu abayobozi baba bakize kurusha abaturage. Umuyobozi akwiye gukorera abaturage kurusha uko yakikorera ubwe. Yamara kubona abaturage bateye imbere cyangwa se bagize ibyo bigwizaho, batekanye, barya bagahaga, babona aho barambika umusaya, babasha gukora ingendo, babasha kwivuza, abanyeshuri babasha kwiga, ati nabo barangiza bakabona nabo kwigwizaho imitungo. Atariko ntabwo ariko bimeze mu gihugu cyacu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati abayobozi inda barazikweduye, barashaka kurya bagahaga, umuturage yicira isazi mu jisho, ndetse abandi bapfira ku gasozi nkaho rwose atari abantu bo guhabwa agaciro. Bati rero ntabwo bikwiye cyane, ni nayo mpamvu dukwiye kurwanira ishyaka abaturage cyangwa se igihugu cyacu kugira ngo hayibe impinduka zitandukanye. Bati kandi ninjye nawe kugira ngo iki gihugu kizongere kibe igihugu kurusha uko kimeze uyu munsi, cyabaye isibaniro ry'ibibi cyangwa se isibaniro ry'abanzi n'abashaka kwica umutekano
w'abaturage. Ati twebwe nka AFC M23 icyo dushyize imbere ni umutekano w'abaturage. Ati rero tugiye kwinjira mu rugamba byeruye. Ni amagambo ya Bertrand Bisimwa. Rero akaba ari umugabo ukunze gutangaza ko rwose ibikorwa na leta ya Kinshasa ibingibi bikwiye kuba bishyirwaho iherezo. Ikintu abenshi bibukira kuri Bertrand Bisimwa ni amagambo yatangaje za 2023 niba atari 2022, avuga ko leta ya Kinshasa ibyikorera abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, babita abanyamahanga, ko leta ya Kongo akomeje kuvuga ko ngo ari abanyarwanda. Ati niba yemeza ko ari abanyarwanda, niba bayirukane, ariko birukane n'ubutaka bwabo. Rero Bertrand Bisimwa aravuze ati niba rero tutagenze gutyo tuzarwana kugira ngo umuturage wo mu gihugu cya Kongo abone uburenganzira bwe. Yanavugaga ko kandi urugamba rurwanwa n'abanyekongo rutarwanwa n'abavuga ikinyarwanda gusa, kuko nawe ubwe avuga izindi ndimi cyangwa se atari umurwando phone. Reka tujye mu yandi makuru. Nuko ari kuvugwa nuko umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wemeje amasezerano y'amahoro n'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu iki gihugu cyagiranye n'u Rwanda tariki ya 4 Ukuboza 2025. Itora ryayobowe na Vice Perezida wa mbere w'umutwe w'abadepite Jean Claude Chirumbayi ku itariki 27 Mata 2026. Abadepite 371 muri 372 baryitabiriye nibo bashyigikiye aya masezerano. Nyuma y'iri tora rero perezida w'umutwe w'abadepite Aime Boji Stangala akaba asaba leta ya Kongo gushyiraho uburyo bufatika bwatuma abari mu mitwe yitwaje intwaro bujuje ibisabwa bajya mu nzego z'umutekano kugira ngo amahoro arambye aboneke mu gihugu cyabo. Abadepite bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi bagaragaje ko leta yabo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iyi leta ikwiye gushyira imbaraga mu gushyira mu bikorwa amasezerano y'ubufatanye yagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Ukuboza 2025, cyane cyane arebana n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Mwabonye ko rwose ejo bundi muho bayeretse ngo bagomba gucukura harimo n'ibirombe bya Rubaya, kandi ibirombe bya Rubaya bikaba bigenzurwa na AFC M23 kuko yabibambuye ihirukanye abasirikare b'abarundi nabi cyane, ubwo nyuma yaho yafataga ibice bya za Masisi, centre ya Masisi ndetse ikafata n'umujyi wa Goma. Icyo gihe abarundi bagahungira muri Kivu y'Amajyepfo, ari naho uyu munsi bari kurwanira kuko aho Rubaya bamaze kuhava. Rero byatumye M23 yifata ubugenzuzi bwaho, ariko kandi twagiye gutungurwa nuko leta ya Kinshasa muho yatanze agomba gucukurwa na Amerika harimo na Rubaya, ariko kugeza ubu amakuru agaragaza ko n'ubundi Amerika izagira uburenganzira bwo kuhacukura. M23 nayo ikaba izakomeza kugenda igenzura ibyo bice mu buryo butandukanye. Rero amasezerano u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagiranye ubundi agizwe n'ibice bibiri. Hari igice cy'umutekano kirimo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR, aho u Rwanda ruvuga ko uyu mutwe ukorana byeruye na leta ya Kinshasa, cyane cyane igisirikare cyayo mu guhangana na M23 mu ntambara imaze igihe. Hanyuma bagasenya FDLR bakanokuraho, hanyuma u Rwanda rugakuraho ingamba z'ubwirinzi. Hakaba kandi n'icy'ubufatanye bw'akarere mu iterambere ry'ubukungu, kandi Amerika ikabigiramo uruhare. Rero ubufatanye ibihugu byumvikanye ko bizagirana harimo gutunganya no gucukura amabuye y'agaciro, kubaka ibikorwa remezo birimo urugomero rw'amashanyarazi n'ibyambu, ubucukuzi n'ubucuruzi bwambukiranya umupaka, no kubungabunga umutekano wa parike z'ibihugu. Nuko nguko ibintu biteye, ariko kandi rwose ikijyanye n'umutekano cyo cyakomeje kubamo ibibazo, kuko u Rwanda rwakunze kuvuga ko rwose Kongo yakomeje gusigasira FDLR ntishake ko ikijyanye no kuyisenya cyavaho, kandi aricyo cyatumye u Rwanda rushyiraho ingamba z'ubwirinzi. U Rwanda rukavuga ko uko byagenda kose mu gihe cyose Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itarakuraho ibijyanye no gufatanya n'uyu mutwe w'iterabwoba wa FDLR unagizwe na benshi mu bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, bitashoboka ko u Rwanda rukuraho ingamba z'ubwirinzi, kandi ko rwose bigaragara ko bakomeza gukorana nk'uko byagiye byigaragaza, kuko no mu bihe byashize ubwo M23 yimereye nabi igisirikare cya leta ifata umujyi wa Goma, mwabonye ko mu bagaragaye ku mupaka bahunga bamerewe nabi cyane harimo na Generali Gakwerere wari mu b'imbere cyane muri FDLR. Uyu akaba akomeje kugenda agira ibyo abazwa kugendanye ni ibyaha ashinjwa. Hanyuma reka mbabwire ko iminsi 10 yihiritse, ni iminsi 10 y'amasezerano yo ku itariki 17 Mata 2026.
hagati ya Kinshasa na AFC M23 nta mfungwa z'intambara zafatiwe ku rugamba ku mpande zombi zirekuwe cyangwa se zitanzwe. Kuko ubundi bari baramenyeranyije ko M23 igomba gutanga imfungwa z'intambara ndetse na leta ya Kinshasa ikagira izo itanga, ariko M23 yakunze gutangaza ko ikibazo ari Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko na mbere yuko basinya ibi ngibi n'ubundi M23 arabo yari yarekuye bagira mu 5,000, ariko leta ya Kinshasa yanga kubakira, ivuga ngo nabagambanyi, ngo ni ibyitso, ngo baje kuneka, barashaka yuko bazajya bashyira amakuru AFC M23 yakuye mu gisirikare cya leta, bityo leta ya Kinshasa irabyanga. M23 se iravuga iti se muragira ngo tube twakora iki niba bimeze gutya, mu gihe twebwe rwose ati mu abacu bo turi gukeka ko mwaba mwarabafunze abandi bakicwa, niko M23 rwose agendaga itangaza kugeza ubu biraho gutyo. Rero igihe ntarengwa cyemeranyijweho cyarenze, nubwo Amerika, Qatar, umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU na Togo babigizemo uruhare ngo babishyirwe mu bikorwa, nyamara rwose Benjamin Mbonimpa, umunyamabanga uhoraho wa AFC M23 akaba n'umuntu w'ingenzi mu mishyikirano ya Doha, yari yatangaje ko hitezwe irekurwa ry'imfungwa 311 z'uyu mutwe hamwe n'imfungwa 166 ku ruhande rwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu se bizagenda gute? Izi mfungwa zizarekurwa, agahenge se kazemera kazashyirwa mu bikorwa, intambara se iraza guhagarara cyangwa se irashobora kugenda ikara, biraza n'ibitubahirizwa se biraza kugenda gute? Amerika iraza kugera ku kibuga cy'intambara igira icyo ikora, hanyuma se baraza gusubira i Doha na Geneve cyangwa ahandi bongere baganire, biraza kugenda gute? Bikomeje kugenda biba urusoberero ibyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. ahubwo reka ngiye mbashimire cyane mwebwe mukunda uyu muyoboro, mwebwe mukunda Inkuru Mpamo TV, mukore subscribe, mukande like, mukande share, ubundi muduhe comment, hanyuma reka mbabwire ngo mukomeze kugira ibihe byiza aho muri hirya no hino hatandukanye. Amakuru yacu yo rwose abagomba kubagiraho umwanya ku mwanya 5 kuri 5.